Pastor tubwire inshamake y'igitabo ca Esiteri. Igice ca mbere nuko yafasha abana b'ibikomangoma n'abana b'imfura n'ibisonga arabanyaga abajana i Babuloni mu gihe c'umwami Yehoyakimu. Pastor tubwire imbarutso z'uburyo burindwi zazaniye abayuda gutabagwa. Imbarutso ya mbere nuko ibirori byateguwe n'uwo munsi wo gutegurwa waje guhurirana n'iminsi yo kugambanirwa. Imbarutso ya kabiri nuguhamagara umwami kazi Vashiti akanga bidasanzwe. Abakobwa bagomba gutoranirizwa umwami barindwi bagomba kuba bahuje ubwoko nawe. Esiteri ariyumangajya abajamo atari ubwoko bwabo. Imbarutso ya kane nuko yabaye umunyamahanga kandi akagira igikundiro. Imbarutso ya gatanu nuko inkone ebyiri Bigita na Tereshi bagambaniye umwami akabyandikisha mu gitabo ntibigenda ubusa, noneho bikongera bikibuka bigatuma biza kumenyekana ko hari abari bamugambaniye. Icya gatandatu noneho rero Hamani yateguye igiti atari yemeza Ashwerusi ibyaha by'abayuda neza, bituma bakimenya kandi umugambi utari wanoka. Icya karindwi noneho rero Hamani abonye ko amaze gufatwa neza birangiye yikubita ku birenge bya Esiteri ashaka gusaba imbabazi. Noneho umwami arabibona, ariko umwami ntabwo yatekereje ko Hamani agiye gusambanya Esiteri. Oya, gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Reka ngusuhuze inshuti ya gusenga everyday, nizere ko mumeze neza mu busomero kumwe na Kiza Edouard mu Rwanda. Shalom abari mu Burundi, amahoro abari muri Kongo, abari muri Uganda, Kenya, Mozambique, Malawi, Afrika y'Amajepfo. Mushaka kumva ikirundi n'ikinyarwanda n'ikinyamurenge n'ikinyabwisha, tubahaye ikaze kuri gusenga everyday. Ku mugabane w'Uburayi mu kukorana ibiganiro tubahaye ikaze, ari ku mugabane wa Aziya mu kukorana ibiganiro tubahaye ikaze, ari ku mugabane wa Amerika mu kukorana ibiganiro byacu tubahaye ikaze, ari ku mugabane wa Oceania mu kukorana ibiganiro byacu tubahaye ikaze. Nkuko muri kamera za gusenga everyday turi kumwe na Pastor aho neza. Makuru yanyu neza. Murashima Imana? Turakomeye, turashima Imana. Pastor mwatangira musenga Imana munasuhuza abantu. Mana turagushimiye, turaguhimbajwe izerezi umwanya. Urakoze kubuduhaye kuba tujyumeka umwuka w'abazima muri iki gitondo ciza. Turi imbere yawe rero tugiye gusangiza abera bari mu mpande enye z'isi, ibihugu bitandukanye n'imigabane itandukanye, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndagushimiye ko ubutumwa bukomeye ariyo nshingano Kristo yadusigiyeho kwamamaza ishimwe kugira ngo duhindure amahanga yose kuba bigishwa ari wo murimo turimo. Udushigikire, udukomeze kugira ngo abumva ubutumwa bwiza babashe gufashwa nabwo. Tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo, amena. Pastor akoze. Pastor kubaza ibibazo ku gitabo ca Esiteri. Pastor tubwire inshamake y'igitabo ca Esiteri. Inshamake y'igitabo ca Esiteri ntabwo ari ndende cyane, ariko abayuda bajanywe ari abanyagano mu gihugu c'i Babuloni. Moridekayi yagiye mu gitero ca gatatu ko Nebukadinezari yateguye intambara mu bice bitatu kugira ngo atere Buyuda. Igice ca mbere nuko yafasha abana b'ibikomangoma n'abana b'imfura n'ibisonga arabanyaga abajana i Babuloni mu gihe c'umwami Yehoyakimu. Igice ca kabiri, ikiciro ca kabiri co kunyaga, yibasiye imiryango y'abatambyi mu gihe ca Ezekieli ni 597. Rubango igitero ca mbere ni 605, ica kabiri ni 597, aribwo yajanye abana b'abatambyi. Ica gatatu rero aribwo yasenye Yerusalemu n'imfatiro hagati ya 587 na 586 byabaye bifatanije imyaka ibiri. Niho yajanye abaturage bose mu gihe c'umwami Sedekiya arahasenya n'imfatiro zaho. Igitero ca kabiri cyagiye c'umwami Yehoyakini. None abagiye mu gitero ca gatatu niho harimo Moridekayi, kandi se wa Esiteri avukana na Moridekayi kuko yari mubyara we kuri base bavukana. Abenshi babwiriza ko yari nyirarume, ariko yari mubyara we kuri base bavukana. Nukuvuga ngo nuko ababyeyi ba Esiteri bapfuye mbere, noneho Moridekayi akamurera ahubwo, ariko yari musaza we kuko ni kuri se wabo, ntabwo ari kuri nyirarume. Bagera i Babuloni rero bakora imirimo nk'uko bisanzwe, ariko Moridekayi yakorewe ibisa n'ibyakorewe ba Danieli, kuko abo babonaga bafite ubuhanga n'ubumenyi no gushishoza babahimbaga amazina ahuje n'ibigirwamana by'iwabo.
nk'uko bahimbye Daniel Beluteshazari, bagahimba Hananiya bakamuhimba Saduraka, Mishayeli bakamuha Meshake, noneho Azariya bakamuha Abedenego, niko na Moridekayi. Moridekayi ni ikigirwamana c'i Babuloni citwa Mariduke, bamwitiriye ni ukuvuga ngo ni umugaragu w'Imana ntoya yitwa Mariduke y'i Babuloni. Yarariyo rero, yaranazwi ko anyuze mu ishuri ry'Abakarudeya kugira ngo bakorere ibirimo Moridekayi. Ariko noneho rero icyiciro cya mbere cyo gutahuka igihe cya Zorobabeli na Ezira baratahuka nyuma y'imyaka 70. Icyiciro cya kabiri baratahuka igihe noneho hari igihe cya Zorobabeli na Yoshua, hakaba n'igihe cya Ezira cya kabiri, hakaba n'igihe cya Nehemiya atahutse aje gusana inkike. Ariko hari Abayuda bishimiye ubutegetsi bwa Kuro wari usohoye itegeko ngo Abayuda batahuke baje gutambira Uwiteka, bamwe bahitamo gusigara mu Bamedi n'Abaperesi kuko nta kibazo cyari gihari, baryaga neza, bari babayeho neza. Umwami Kuro ntabwo itegeko yasohoye ari ryo kwirukana Abayuda, oya, niryo kubaho uburenganzira bwo kuja kubaka abashaka, ariko ntabwo ari itegeko ryo kubirukana, ahubwo nuko yavuze ngo abashaka. Nizo mpamvu iryo tsinda ryasigayemo ba Moridekayi na ba Esiteri ni irindi tsinda ry'Abayuda, abandi baratahutse bo basigarayo bageze igihe c'umwami Ahasuwerusi, kuko umwami wa mbere watwaye icyo gihe yari Dariyo wa mbere, hakurikiraho Kambize wa mbere, hakurikiraho noneho Kuro, habona kujaho noneho Dariyo wa kabiri, habona kujaho Istasipese, noneho haza kuza Ahasuwerusi. Yabaye umwami Abayuda baratahutse kera, ariko bataravuyeyo bose barasigaye. Abasigaye rero nibo bari bagiye guhura n'isanganya ry'akagambane kateguwe na Hamani, nabo basigaye. Amateka rero nuko igitabo gifite ibice 10. Ibyo bice 10 bifite ingingo z'ingenzi zikomeye. Hari ibirori by'umwami Ahasuwerusi, hari uguhamagaza umwamikazi Vashiti, hari ugutoranywa mu banyamahanga Esiteri yiyumbanganije yishira mu Bamedi n'Abaperesi, noneho hari ubugambanyi bw'inkone ku mwami, hari kubura ibitotsi ku mwami, noneho hari kugira ngo hahishurwe umugambi mubisha wo gutsemba ubwoko bw'Abayuda, hari no kwikubita imbere y'umwami kazi Esiteri kwa Hamani asaba imbabazi, noneho hakaba no gutegura umunsi mukuru ukomeye wa Puri. Ubwo no kuvuga ngo igitabo mu nshamake ibice 10 nuko nguko. Esiteri rero bisobanura inyenyeri etware, ariko rikaba ryari rikomoka ku kigirwamana kazi cyo mu Bamedi n'Abaperesi cyitwa Ishta, cyari gishinzwe ubuzima bw'abagore, kuko na Hamani nawe cyari kigirwamana cyo muri Elamu iburasirazuba w'igihugu cy'i Babuloni, naco cyari gishinzwe ubuzima bw'abagabo. Nuvuga ngo amazina yarabangikiranye n'ibigirwamana byabo. Umugambi uracurwa rero, ariko uza guhindwa kubw'umugambi w'Imana, kuko igitabo mu nshamake umugambi w'Imana siwo w'abantu. Bari bateguye kugirira naho ubwoko bw'Abayuda, ariko Imana iratabara. Abari bateguye kubagirira nabi birabagarukana, abari bateguye umugambi umwisha wo kwica abandi birabagarukana, baricwa. Ubwo amaherezo singe wahera, hahera Abamedi n'Abaperesi bishwe mu cimbo c'Abayuda. Ubwo Abayuda barokoka. Ngayi ncamake y'igitabo ca Esiteri. Esiteri rero aratoranywa umwamikazi muri ico gihugu, ubwo birarangira. Pastor, iki gitabo cyanditswe ryari? Cyanditswe muri 484 na 465, aho hagati niho cyanditswe. Hagati ya 484 na 465 niho cyanditswe. Cyandikwa noneho na Moridekayi ubwe, ko ni inkuru zakorewe Ishushani niho cyandikiwe. Yacyandikiye Ishushani ku mugwa mukuru Ishushani. Urakoze Pastor. Pastor, tubwire imbarutso z'uburyo burindwi zazaniye Abayuda gutabagwa. Imbarutso ya mbere nuko ibirori byateguwe n'uwo munsi wo gutegurwa waje guhurirana n'iminsi yo kugambanirwa. Iyo ni imbarutso ya mbere ku gice cya mbere. Imbarutso ya kabiri ni uguhamagara umwamikazi Vashiti akanga bidasanzwe. Imbarutso ya gatatu, abakobwa bagomba gutoranirizwa umwami 7 bagomba kuba bahuje ubwoko nawe. Esiteri ariyumangajya abajamo atari ubwoko bwabo.
biremera. Imbarutso ya kane nuko yabaye umunyamahanga kandi akagira igikundiro. Imbarutso ya gatanu nuko inkone ebyiri Bigita na Tereshi bagambaniye umwami akabyandikisha mu gitabo ntibigenda ubusa, noneho bikongera bikibuka bigatuma biza kumenyekana ko hari abari bamugambaniye, ariko umugambi ugahishurwa binyuriye kuri Moridekayi. Icya gatandatu noneho rero Hamani yateguye igiti atari yemeza Ahasuwerusi ibyaha by'Abayuda neza, bituma bakimenya kandi umugambi utari wanoga. Icya karindwi none rero Hamani abonye ko amaze gufatwa neza birangiye, yikubita ku birenge bya Esiteri ashaka gusaba imbabazi. Noneho umwami arabibona, ariko umwami ntabwo yatekereje ko Hamani agiye gusambanya Esiteri. Oya, yikubise imbere ye amusaba imbabazi, n'umwami amenya ko ari imbabazi yasabaga, ariko umwami ntabwo ari yakagize uburakari, ahubwo kuvuga ngo ugiye gufata umwami kazi imbere yanje kwari ukukorangiza uburakari ngo bube bwinshi, ariko ari igihimbano. Naburi ntabwo umuntu yaje gufatira umwami kazi mu nzu y'umwami kandi umwami ahari, ahubwo nuko kwari ugukorangiza, aratari arakara neza kugira ngo yongere kandi katuma uburakari yarari kuremekanya uburakari budahari. Haravuga turahangaye mpari, ufata umwami kazi mpari, nta wabikora rero. Ariko iyo nayo ni imbarutso yatumye noneho uburakari bw'umwami bukongezwa, noneho haba kuhinduka k'umugambi mubisha. Iyo ni ya karindwi. Pastor, ese umwanzuro wa Ahasuwerusi wo gusenda Vashiti wari ufite ishingiro? Nta shingiro wari ufite, kuko ntabwo yabajije impamvu Vashiti ataje, ahubwo yagize abajenama babi. Memukani, umwe mu batware b'ibisonga, niwe wafashe umwanzuro bamaze gukora inama y'icyo kibazo, aravuga ati bimenyekanye no mu bagore b'ibikomangoma, ubwo umugore w'umwami ariwe mwami kazi asuzuguriye umwami hagati y'ibikomangoma n'abajenama, kandi akaba yari yatekesheje umunsi mukuru ku bagore bacu, barabyumvise. None nibumva ko umwami yasuzuguwe turi munsi y'umwami, abagore bacu bakaba babyumvise, Vashiti ntagire icyaba, turabaho. Ari akoragiza uburakari bwa Ahasuwerusi. None se pasteur uraho ko yamutumyeho inkone 7 akanka, umva bitari fite ishingiro umuntu uhamagaye abantu ukamutumaho abantu 7 kandi imbere y'abayobozi. Kubona byari bidasanzwe, kubona umwami ahamagara umuntu akanga ni bidasanzwe. Mu gatabo rero kitwa Introduction à l'Ancien Testament kanditswe na Grison Arke, ku gitabo ca Esiteri haravuga ngo umwami yakoze amakosa, yagomba kubanza yavugana na Vashiti. Vashiti yari yeteguye kumusobanurira impamvu ataje, kuko nyuma y'ibirori by'iminsi 7 hariho undi muhango wo kugurana abagore, kandi umwami yari yatoranije igikomangoma aragurana naco Vashiti. Noneho rero Vashiti kubera byahuriranye ari mu mihango y'abagore, aravuga ngo ndamubwira impamvu ntaje nimugoroba, ntiyamenya ko imyanzuro iri gufatwa batamubajije. Vashiti yari yiteguye kuvuga ngo ndamusobanurira, kuko agatabo kavuga ko yari ari mu mihango, ariko noneho ko yari ari mu mihango y'abagore, Vashiti aravuga ati nimugoroba ndamusobanurira, nawe arabizi, ariko ntabwo Ahasuwerusi yavuze ngo reka wenda mutubwira nyongorere cyangwa nge mpaguruke mubaze, ahubwo yatumaga abantu. Umwami kuko yari umunyacubahiro akanga kubwira inkone ngo ndi mu mihango, ahubwo ndabwira umugabo wanje. Noneho Memukani amufatira umwanzuro yosha umwami Ahasuwerusi ngo biracitse mu gihugu niba abagore bose bagiye kudusuzugura nk'uko Vashiti agusuzuguye, bituma umwami afata umwanzuro atavuganya na Vashiti. Nta shingiro cari gifite. Niba bidasanzwe akaba atarigeze amuhamagara ngo yange akanga, ubwo yagomba kuvuga ati ese kutangaga byatewe ni nta gishingiro cyari bifite. Pasi none nta kintu gihishwe cyaba cyaratumye Vashiti yanka kwitaba umwami? Nico gihishwe nyine. Umwami Vashiti yaravuze ati ese mbwira inkone ko ndi mu mihango y'abagore, kandi ari ikintu gisa nibanga. Ntabwo Vashiti yamenye ubukana bw'abari kosha Ahasuwerusi ko baramufatira umwanzuro adahari, ahubwo aravuga ati ndamusobanura nimugoroba, niba yanarakaye aracururuka, nimara kumubwira ukuri uko byari bimeze, ko byari bishobora ngo nitabe kandi ngiye kuguranwa. Yabaga yatoranije igikomangoma gifite umugore mwiza, none bagatanga umunsi wo kugurana abagore, bagakora umuhango usa n'uw'Abanikolayiti. Urakoze cyane. Twamenye dute inkomoko ya Hamani bita umwagagi? Umwagagi
ubushakashatsi bwerekana ko uriya mwami Agagi Sawuli yazanye ari muzima igihe cyo gutera abameleki, ari we yazanye Samweli akamucira igihanga imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli. Yaragiye aratsembatsemba arokora inka z'inyabibwa n'intama zibyibushe arabizana, ariko afata n'umwami Agagi ari muzima ari umumeleki. Noneho uriya Hamani agira icapfana akomoka mu muryango wa Agagi umwami w'Abameleki. Pastor akoze pastor ijambo wavuze ngene Ahasuwerusi yabwiye Hamani ati sugiye gufata ese pasteri iyi mvugo Ahasuwerusi mbese ugiye no gufatira umwamikazi mu nzu aho ndeba bisobanura iki? Iyo mvugo yari y'uburyarya, nta wahangara ufata umugore umwamikazi uretse no gufata umugore w'umwami no kumukoraho byonyine, ahubwo yarapfukabye asaba imbabazi ngo arebe ko yagira gutabarwa kiza gahanga cye, niko Bibiri yivuga. Hamani yashaka kugira ngo arebe ko yarokora gahanga cye, ariko asanga byarenze inkombe. Ariko none Ahasuwerusi kugira ngo ahimbwe icyaha yongere ku cyaha, arahimba ati ibyo yakoze byose urongeye kandi ntabwo bihagije, urasubiye kandi kugira ngo yongere ibyaha byari bitari byafata neza. Noneho yabonaga ko byinshi bitagira n'ishingiro, noneho arakorangiza ngo abone akandi kantu ko kongeraho, akandi ko kongeraho. Umuntu ushaka impamvu nyine akivuga kana abasirikare bahise bazi, akivuga ko kandi turasubiye kandi ubwo niho byazanye noneho imbarutso yo guhamagaza abandi bantu kugira ngo babyinjiremo, ariko yari imvugo y'uburyarya. Yego urakoze cyane. Ese kurakira abantu kwa Ahasuwerusi kwari ugukunda abaturage? Uwo murongo wa 3 igice cya mbere yari afite ubutunzi bwinshi butagera akagero, ariko agashakisha ukuntu abantu bazabimenya arabibura. Izo mpamvu yaterekesheje ibyo kurya n'ibyo kurya iminsi 140 atereka abakomeye, arongera akoresha iminsi 7 atereka abantu bo mu murwa w'Ishushani bose, kwari ukugira ngo abamenyeshe ubugari cyangwa se ubwinshi bw'ubutunzi afite, gusaba mwubahe mu cubahiro cye, ariko nta rukundo yagiraga we. Aha, pastor akoze. Ese umunsi mukuru wa Purimu ufite umwanya ki ku Bayuda? Urakomeye cyane, watumye borokoka bose bagiye kurimbukira rimwe, kandi byamenyekanye mu Bayuda bose batuye mu bihugu byose, atari ico gihugu conyine gusa, ibihugu byose bamenye ibyari bigiye kuba. Uwo munsi rero kuko abaye umunsi w'umugisha wo kurokoka kw'Abayuda, bawushiraho kuri 14 z'ukwa 12 na 15 ibirori byo kwishimira uko kurokoka, bagahora babyibuka nk'umunsi mukuru ukomeye mu minsi yose. Noneho rero uyu munsi wa none baba Abayuda bo mu gihugu, baba ba diaspora babo, ntabwo bawurengwa tariki 14 na 15 Adare ukwezi kwa 12 ko mu mezi y'Abayuda ntibaja bawibagirwa. Aba diaspora, abaturage b'igihugu, bene wabo bari mu bihugu bitandukanye, bose barawibuka bakawuziririza, noneho bagatuza bakanezerwa. Buri wese aba yateguye ibyo kurya n'ibyo kunywa kuri uwo munsi, bakibuka ngo Abayuda baragiye gutsembatsembwa bararokoka. Ufite umwanya ukomeye. Pastor akoze. Pastor uretse umunsi mukuru wa Purimu hari uwundi munsi mukuru Abayuda bubahiriza nkawo? Myinshi cyane irahari. Hari umunsi wa Pasika, hari umunsi wa Pentecote, hari umunsi w'impanda, hari umunsi w'ingando, hari umunsi wo kweza urusengero, hakaba n'isabato. Iracahari myinshi Abayuda bubahiriza batarengwa, imeze nk'uwo wapi bubahiriza Noheli, ko Noheli ni umunsi w'abanyamahanga, ariko iyo yindi minsi ikorerwa mu itorero Abayuda barayubahiriza. Pastor akoze. Pastor ese hari umugani nyarwanda uhuje igitekerezo c'inkuru z'Abayuda n'Abaperesi mu gitabo ca Esteri? Izo nkuru z'Abayuda n'Abaperesi mu gitabo ca Esteri zihuye n'umugani Abanyarwanda baje bunda kuvuga ngo umwanzi agucira kobo, Imana ikagucira kanzu. Birahuriranye nuba ngo abari bateguriye umugambi mubisha wo kurimbura Abayuda waje kugarukana abari bawuteguye, abari kumanika baramanikwa, abari kwica baricwa. Pastor bashaka kudusobanurire aya mazina akurikira. Pastor Ahasuwerusi bisobanura iki? Ahasuwerusi ngo uyobora itegeko ridakuka. Niko bisobanura umuntu uyobora itegeko ridakuka bamwita Ahasuwerusi. Aha, Hadasa bisobanura ngo umubavu. Vashiti nawe? Vashiti bisobanura ngo ufite uburanga burutu bw'abandi. Hamani bisobanura ngo ikigirwamana gishinzwe ubuzima cyo mu Iburasirazuba bw'i Babuloni, ni ikigirwamana gishinzwe ubuzima. Naho Esteri ni inyenyeri, ariko akaba rifitanye umuzi na Ishtar, ikigirwamana gishinzwe ubuzima bw'abagore mu Bamedi n'Abaperesi.
Moridekayi bisobanura ngo igikomangoma c'Imana Mariduki. Pase ese Imana yaba yaragize uruhe ruhara mu gutabarwa kw'abayuda? Imana yagize uruhare mu gutabarwa kw'abayuda kuko abayuda bari bazi Imana imwe rukumbi, monoteisme. Noneho Siteri nizo mpamvu yabwiye Moridekayi ngo genda uteranya abayuda bose b'Ishushani, abagore n'abagabo mwiyiriza ubusa mu mari iminsi 3 n'amajoro 3 mutagira ico murya no mutagira n'ico munywa. Nanje niko ndabigenza mu kigo c'ibwami n'abagaragu banje n'abaja bawe, kugira ngo turebe ko Imana yaturokora. Bahavuga Imana kuko bari bakeneye gutabarwa. Bavuza Imana rero kwa kwiyiriza ubusa kw'iminsi 3 ntaco barya ntaco banywa kurazamuka kugera ku Mana. Imana ihagurutsa imbaraga zayo gutabara, ihindura umugambi kubw'amasengesho yateguwe. Nuvuga ngo batabaye kuko basenze, bigaragara ko Imana yabigize mu ruhare. Pasi tugana ku musozo. Pasi none si itorero rihuye n'akaga nk'ako abayuda bahuye nako byakora iki? Babanza guhuza umugambi. Ku munsi wa Pentekote ijambo ry'Imana riravuga ngo bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bari bahuje umutima. Niko itorero rigomba kumera. Nuvuga ngo iyo itorero rihuye n'akaga nk'aka ngaka, babanza kureba niba hagati yabo ntaco bapfa, niba bafite umugambi umwe wo kumva Imana, noneho bakicarana bakibukiranya ntaco Imana itugaya. Bamara bagafata umwanya uhagije wo kwikiranura no kwihana. Bamara gufata umwanya wo kwikiranura no kwihana, niho bategura n'amasengesho yo gusengera ikibazo kugira ngo barebe ko Imana yagihindura. Gitumye mvuga ngo barebe ko, simvuge ngo Imana igihindure nuko ari igitagihindura, ariko kugira ngo barebe ko Imana yagihindura, bamara kwitunganya no kwikiranura ntaco bapfa, bari hamwe, bari mu mwanya umwe, bahuje umutima, bamara bagafata ibihe byo gusenga kugira ngo barebe ko Imana yabarokora ico kibazo. Itorero niko rigomba kumera. Mu byakoze mu gice cya 12 bamaze gufata Petero, Herode yari yanezerewe ku ijambo ry'Imana ravanga amaze kwica Yakobo, yanejeje abayuda ariko ashaka kwiyongeza afata Petero kugira ngo arishoho kubanezeza birutaho. Ariko bamaze kujana Petero bamushize mu nzimbohe, ijambo ry'Imana ravanga itorero ry'Imana bera b'Imana ntibigeze bacogora kwicara hamwe ngo bamusengere. Rero akaga gashobora kuzira hamwe gateye itorero cyangwa kakajana umuntu umwe. Niba gahitanye umuntu umwe, abasigaye bagomba guhuza umutima bagasengera uwo muntu. Niba kandi kabashaka bose, nabo ubwabo bagomba kureba uko bahuza umutima, noneho rero bagakemura ikibazo biyiriza ubusa basenga Imana kugira ibyo Imana itabara. Niko n'itorero naryo, kuko icyorezo kize cyangwa icago hari igihe gihitana umuntu umwe mu itorero, ariko abitorero bafite uko babyifatamo. Nk'ingingo z'umubiri wa Kristo Yesu, buri wese akabura urugingo rwa mugenzi we. Ntabwo abakristo bacogora gusengera uwahuye n'akaga, kandi akaga kaje kubugarije itorero ryose muri rusangi. N'ubundi baricara bakikiranura bakitunganya, bakaraba ko bari hamwe, bari mu mwanya umwe, ko bahuje umutima, bamara bagafata ibihe byo gusenga no kwiyiriza ubusa kugira ngo barebe ko Imana yakemura ikibazo ikabarokora icago. Ndavuze ngo barebe ko, kubera ko hari igihe kidakemuka ariko mu mugambi w'Imana. Ariko ntitwareka gusenga ngo kuko hari abasenze ntigikemuke. Twagomba turasenga kigakemuka, kuko abasore 3 mwitana ry'umurugurumana baravuze ngo niba ari ibyo Imana yacu dukorera ibasha kudukiza mu itanura ry'umurugurumana kandi kadukiza n'amaboko yawe Nyagasani. Ariko naho itadukiza ko bari bazi ko nabyo bishoboka, ntabwo turi bukorera Imana zawe cyangwa ngo turamye igishushanyo waremye. Nuvuga ngo abasore bari bazi ko hari igihe umuntu asenga ntibishoboke, ariko nubwo bitashoboka ntibyakura umuntu ngo bimutandukanye n'Imana. Nico batekerezaga. Itorero niko rimera, rirasenga Imana ikabarokora, yabitabarokoye ntibatandukane nayo. Patse tugana ku musozo, nuhe murongo ugaragaza Yesu muri iki gitabo ca Esteri? Umurongo ugaragaza Yesu muri iki gitabo ni 4 umurongo wa 14. Havuga ngo niwicecekera abayuda bazatabarwa biturutse ahandi. Aho handi harimo ibanga. Aho handi ego niwicecekera. Ni Moridekayi wabwiraga Esteri, yavuze ati nisunone kusabye mu bihe bibi. Ntabwo umwami aheruka kuntumira kandi n'igihe cyanjye ntikiragera, kandi ujiwe n'uwatunze inkoni cyangwa ahamagaje mu gihe kidasanzwe, nji byanje ntibiragera. Aravuga ati rero niwicecekera kubera utinye kugira ikibazo, ahubwo nibwo uragira ikibazo. Abayuda bazatabarwa biturutse ahandi. Aho handi
aho handi ni Yesu. Aho ni Yesu. Nuvuga ngo bizatabaga biturutse kuri Yesu. Iyo biturutse ku Mana aba ari we Yesu, nuvuga ngo aho handi hafite ibanga. Hasi reka tugushimire ku busobanuro bw'igitabo cya Esther duhaye. Imana iguha umugisha. Reka dushime warubanye natwe muri kiganiro, tubwire ngo Imana iguha umugisha. Reka dushimire wowe wakanze subscribe koze sabone, tukubwire ngo Imana iguha umugisha. Reka dushime uzufata ibiganiro byacu kabisharinga cyangwa kabipartage cyangwa kabera inshuti yawe. Imana iguha umugisha, Imana iguhire. Nawe ushobora kuba ari ubwa mbere ugeze kuri Gusenga EV, tugusaba kanda subscribe kora sabone kuko gusazubona ibiganiro byacu bitakugoye. Ushobora kwifuza kudushigikira ku murimo w'Imana. Pastor nihe nimero wabaha? 0786669620 0786669620 kuri channel ya Gusenga Everyday. Murakoze n'Imana twese iduhana umugisha. Murakoze cyane. Reka tubabwire ngo ikiganiro naho gutaha. Shalom shalom. Shalom.